y'Imana hari Yezu, mu ngoro y'Imana hari abavandimwe. Dusingirize Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Dusingirize Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Dusingize Rurema wadusuye, yadusabagije amahirwe, ibyishimo biradusanga. Yadusengasiye ubutitsa ngo tudasumirwa n'ibisumizi by'iyi si. Yaduhaye gusugira turasagamba, abana, urubyiruko, abakecuru n'abakambwe, turate izina rye ritagatifu. Mwibuke igihe mubatijwe, mwatoneshejwe n'uwabatoye, yabahamagaye adatontoma, ni intore yo mu muryango wa Dawudi. Ntiyakudindije, yarakureze, agutoza gutambuka udatsinzwe. Nawe ntiyatsinzwe ku rugamba, ntiyagambururwa ageze aho rukomeye, yaratsinzwe ntugatsindwe. Niwe wadutoye aradutonesha, adutungisha amata adafunguye. Ntiyadutereranye dutamye, yatugaruje urukundo, niwe mushumba mwiza utazimiza. Yadutambagije ahatagatifu rwose, aturinda kurangara, atwereka uruhanga rwe rutagatifuza, niwe nyir'ubutagatifu, Imana ya Isiraheli. Ndashaka kuvuga uwo mwami, umwami umwenyuza bamwatwe na Sekibi. Iyo bamwizeye bagira itoto, ntibatongana ngo bikire kera, bacyura amahoro mu miryango, aho bakoraniye barasabana, bagasanganira uwo mwami, bahora mu ngoro ya Nyagasani bamushimira ubutitsa. Yaduhishuriye ubuhanga, bwa bundi bwahishwe abahanga n'abanyabwenge, yihishuriye ab'intamenyekana, bya bindi rubanda bita ibisazi. Ababyeyi tuvuze impundu. Nimwongere. Nimwongere. Nimusingirize Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Ngiyi ingoro iteye ubwuzu. Ngiyi ingoro iteye ubwuzu. Ngiyi ingoro iteye ubwuzu. Iteye benshi gutangara. Ngiyi ingoro itubereye ikimenyetso cy'ubuvandimwe, urwibutso rutazibagirana, urwibutso ruduhuje twese, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubuvandimwe. Nituyitahane ibisingizo, ntidusigane, dusuzume byose, tugumane ikiri icyiza, ikibi kidushishe tugihunge, dushimangire umuco mwiza wa gikristu, itegeko ry'urukundo riturange, nibwo tuzaba turi abana ba Data uri mu ijuru. Ngaho aho Yezu atuye, mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, tumushengerere ubutitsa, ntashaka ko dushenguka umutima, tumwishushanye tuzabona ibyiza. Kristo Yezu akuzwe.